we announce Groovemasters as Band of the Year. Pabien Groovemasters, de parte de Stichting Musica, cuerpo de jurado a concluir que Groovemasters a resaltar con una contribución na paradanan de Carnaval 72, nang a destacar con una presentacion bom anima, ng tremendo sonido y trailer, y ng grandioso presentacion durante di Aruba Caiso and Soca Monarch, Soca Finals 2026.